TV. Newerikiro bwa kwantuko yaku ya kiumia netete na mbere bwega nengo kugwato geni kirente tocheru tha mugwanja mbeta Maureen Kinya. Baraba kwithira bakirwira gitikia useneta kaunti ya Meru ntuku ya narua ne bambirite gwikia maratasi jao za kithurano gike obisine cia kamiti ya mianka na ithurano nio IEBC. Arwiri baba barabonde ne 19 ne babangirire bagakinya obisine u haro mwicho akethirwa gikinya ntuku ya Jumanne na nirugono tukethirwa twikumenyithia nkoroki kirente tocheto ire thingatirite cha themwa nusu na kinya cha 3.5 ndene ya weru weekendi. Ankatha wa ngavana wa Meru Priscilla Muronge amona wa munini wa ngavana Lucinto Cho ne bakinyete ntere chiangalau na maitha wodini athwana kuweza na irio bya utethio kire weza ni bobo siasa cha ngavana wa Meru ni chionekete kugwata mwanki araba ibe baba boretie akari ikoringira tongeria barabara na mwono za gutethereria Meru ni araba ugete ngavana Kireito wewe na moroto Joantaira cha gukiria Meru ne bamenerete baraba kurwano ege siasa bakiuga gutekyo babangite kuthithiria Meru. Kevin Kimathi na Chonkuruki. Kadhe ngavana wa Meru Priscilla Kireito no munini ngavana Lucinto Cho batanirite na MC wa Thona Victor Karethi na tongori bangi mwanya ibatongorete byatho bya gukuna karibando ndashia Thona na irio bika ibyoba watilani ni kaitene kao untuko kurumirithi ne kyaramu na mpareti kwenda musetho ogiriki no kwana wetoka rwa mwana mayani akana nuntu ekoroba ko batena bya koroma oreta ka otono no weta chioro kuma uta chioro kilomita nguruki okwe 20 wata kwandi kuiborona bona bo kwandi ko ibaba otora kwante twasibiwe ndoje kurobe tu bata ko iborona ere wakarika atia kire thirikari ra twetete kwithira twenio tongeretu bado ingavana Kireito Muronge na Karethi o mutumo ntwetha ngathara MCA o adie ya Thwana riu renge kwe policy tukenda wekira muhimu sana thukuru chionde especially cia area yetu kukenda kwithia kwina kintu kiwitwa feeding program bwenda bo loi bwenda bo obungu ikwa bwina thina na boua eri ibo kwenda bwenjerwa ambi ibo kwenda kithima tukenja area na eri wingi ndai kwa bwageta boua location yenjo at least binge bithatu aibo komiba bo bwena ansa uanto beto boko nyibo bwena ansa nyuma ya karibao kwa mukiririo bia tongoria bao batitiite kwela mbibwe siasa muno kiria siasa baria bao kindanirete kia ngavana wa Meru kithurano nekiyite na ngavana Kireito Muronge burenda mandibuti kana burenda ithima burenda mandibuti kana burenda ithima ibarabara inje abo kwenda kana burenda kuinairwa ngono jaka mankura tibarabara bokwenda burenda na benu bathomethwa kana burenda kuya kuinairwa marere mwekoro ya wa 63 million akethira ke every sub county na bweri kubonekera million 7 kwe million 7 bona ko kwe million mwanja bona lakini bona ta kamulengeti ka kwelo na kama tureska lobeyo pere bonge bone rera kureta ni kweya ngavana baba rwami bonde beto na Kireito beto na metheka lentore oi borona re akeya iko anania enda ku enjoy wa kirethia kawera mwangaza na ichokere nyumba ndo ndo mbere nyakirie giete gomba komane njindo bia na mbi na dio na choge 54 million mbere okay lentore nwe
kiringira ndebe kiama kiambazi runguru wa Gavana Craito Murungi Priscilla no loteta muno Seneta Mithika Linturi uria kinyawe winkindano na yaiti yokiu wataka uonge orongi nawe historia kama tabije mto historia we na historia kwenyangia na historia mantoa mathoku ntakwenda kwaria muno ende bara bathoma nkaleti ibonaga utontu kwithiraga ate andiki nkaleti na mantogera kugetatia mantogera kugetatia akotenda itane na biaiza arafu akauga asindana agata kugurira benu mebira bakalita ngo na ara town eyo ngogera kwenda na benu batakolita ibo kwendo yo maendero ya kwera nto ate yo kagetatia akabuthithiria no nto tena mathuganithange kiongo kio akeni wa kuthugania nkiripotera weru weekend kumatigania West mbita wa Kelvin Kimathi. Muririgite kia ubunge gicigone kia Chuka Igamba Ng'ombe Katheo wa Kathene amenerete mubunge wa Kagita gaka nikiria kuga ni aremetwe ni ngugi yawe ta mubunge. Katheo augite mubunge wa Nandi Patrick Munene atiritanirite buria kubatere gutigira obisi cha county u ntere cha Kathwana ni kwambiriria ngugi. Ni aria augite mubunge ujo atiumbite kinya kuromba thirikari nene gutethereria kiri waki bwa kambi cha Borisi kenda kuongera ukaria gicigone kiu. Samugaishima gatumenyithie chiki Kinya. Ojo imurererigite kia bunge gichigo ya Chuka Igamba Ng'ombe Katheo wa Kathe ora ameneretie mubunge wa Kagita kawa ichigo eku Patrick Munene ikira akuga atiruthite bukugana gutetheria ukura kwa muchi wa Kathwana ora nu muchi munene wa county no. Kathe ariuga amwena kuigwa gwirera nene ya gukoria muchi ujo ni thirikari ya county kinya mubunge wa gichigo eku kiraikio muchi ujo ri ari na wira ya guchwambia cha waka miako ya kuthamiria ituo bia Borichi na ndongira chingecha ukaria amwena afisa barabangi ba thirikari nene untu bura Kathe akuga mubunge wa Kagita ka Patrick Munene na remetwa ibu ele municipality eno ri agana kathara nyumba tukuona imuchi yakiwe ni ti mubunge na kwena bala baba barugamirite mirathi ino katharika na nini na contractor bana nkaraba waka lakini utibu kuruthe vukuruthe no irieto ryo gutibu kuruthe Nkuruki Kathe ariuga kurega gwikirwa lami kwa barabara ya kuma Chuka kuthi Kareni iranio igwatithanagia muchi wa Chuka na muchi ujo wa Kathwana injira yengi ira mubunge Patrick Munene atumirite gutigira ati muchi wa Kathwana utigukura barabara ya Kareni kuthi Chuka ina mianka ni jite mianka 10 kume kwanjiria na itathi kinya kilomita 5 na contractor na anenkero wira ntori kana kinya tongore mo bazikere batwerie enu ne kurikia mara moja one mundi zikarira nene na ambi gutiribu bado zite kuita bwanuntu mbuga bara kuoneka batakwenda tumira ewantu baba naye baga Ng'ombe batega kinya nara ende Kathe ariuga thirikari nene ni batiri kurotha kamiti ya guchunkuna chiacha ireitemite muchi wa Kathwana ukaigwa utagukura mianka 10 kuma kwambirwa kwa thirikari cha makaunti special committee ile kuzi kabambe mbeka kwambega na bali baruga metanya mwa watweke itukumenya imbi yenete metanya mwene tweka otuka municipality eno etiko dibura batere bedi intukenda kumenya imbijo imbi ikolera muti imbi igode mudite mu ekolera ndwara yo tukati mantomo maezi kuma mianka mingi ne tuku boku batere Nkurukina meneretie mantu mara munene awikira kirirwongirwa kithomo akiuga ati matitethia kwagirithia rwongiruru keke na bata muno kezi mantu makinyi muno ni idhomo ana bathome indi lakini yangu kuona limu mtu tukakwembezi kuoneka ati chukure kaguromba 10 million milioni 10 milioni 10 bakothomithia ana baganata bakothomithia ana baingi muno bangi bakonyamana na batina bisi mbasari ana nkano ingiri 2 ingiri 3 na school fees ingiri 20 imbachi baterora milioni 10 kana na baba banenkoro becha bayirwa bichi nkiripotera weru weekendi kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishma.
Ore arito baingete ni untu bwa rutharuku mutaratara jwa kithomo ni juonekete kugaruka na kurigicania baingi bubone ni untu kinya bwa magita za gwita cukuru mugaruruku jaria jatigite baingi bate kumenya bwega untu bubu. Mwandiki wetu wa Nteto Mutugi Karen aranirite na murungamiri umwe wa cukuru gutegera mathina jaria bakutha bagikurukira jaria mona mubango jo mweru jwa uthomi untu bura buringithite kinya aciari na tutumira ripoti eji. Kwa kagita ka skulu nyingi nicigokurukira kagita gakomo mono kiri skulu cia Ntubiumbe ni kumane na kalenda ya kithomo ria itite na mbere gutigira ni bakugwatagota matuku kenda kithomo kigacokera kiri kalenda nkuru na nandi tukiranire na bamwe batongeria ba skulu ya Success Achievers Academy ni baugite mwaka juju no karimo bagwita ngugi nkuru kigutigira ni bakurikia mathomo kurio no indi bakiuga aciari baingi ni bakurukira kagita gakomo kuria ambavyo mbeleni tulikuwa na wiki kama 13 kila mwaka. Wakati huu tumepata ya kwamba tulikuwa na wiki 10 peke yake, lakini hizi 10 tumesema kwamba walimu ndio wamejikaza sana, wakawa wanajaribu kuharakisha silabasi inakamilika mapema. Kana ni crash program kana ni untobo kuja na mpwe bo kaba ngugirera kaba maka junde ikakaba ne gitare kai muka kire thirikari kiona iguru ntubo bwega twagu angini ikinya iria muciarima nontu muciari ara mugarethaira ari na mieri 3 agicwaga mbeca joena kare mbeca na ndio watuika ana ibakoretwo kwetu nyume mieri 3 agitaga kai otherwise strain iro ya kifisi nontu nya biashara no komeichi athukire itukona kwina thina muno ntuchuku teje ni ya private na teka turagia mbeca nyingi muno lakini kuona aciari urabethete bena thina kurea mbeca iu mwankana ndi tukumaya cukuru na marando na twina thina twina challenge muno nya kuran cukuru nya kurea mishara na bia korana biu au bireitererie twina thina muno nya bia kurea kugura bia kurea biu kou ikagita gakomo muno gatumirite muno. Rutere rwa kithomo kia CBC ni baugite mutaratara juju ni betete na mbere kujuikira. Walimu wetu wako well advanced na wanaelewa kuhusu CBC. Tunatumia vifaa hivyo kama computers ama tarakilishi kuweza kuintegrate hiyo CBC. Kwa hivyo kwa kifupi CBC upande wetu kama shule tumejipanga. Na muthia buruba kirigithania kithomo kia 844 na CBC ni baugite mutaratara juju ketha juri na uguni nkuruki ikagwatirwo bwega ikawa support na funding ire kwendekana igatethia ndiguru iji kwebanira na unemployment ira itete thina nene muno ndene ya ndiguru yetu no tuthaitu kuona ana bakuthiri university na gutino bakomba kuandikwa lakini bakagwata skills iri gwitanwa ge CBC muntu nombe kwithieria kauntu muntu nombe guciandika. Nkiripotera Nteto cia Weru wikendi ria kwalitwa ni Mutugi Karen. Na bwa bodaboda ba thoko ya Ngundone Tigania West ni borete mabisa baborisi kugita uchonkoni na kumenya kaumoka wagage biashara eneje yao. Bobwezete nyume ya bodaboda baire kuragwa kiumya kithiru na bikibiki chao kuiwa. Kuririkana baire baba bethrete bagika matanto baraba thuganagia ni customers ende miri yao yethirwa ikioneka. Ranandi bethrete bakiuga ukaria ni bubatere kuongerwa ntereji nonto wamba bobo bwa bikibiki ni bwithirite buke banyamaria mukirimithika na chonkuruki. Bakeria igita ria kurukia baile bao baraba kwite na njira ya kionyumo na bikibiki tiao tia iwa etithia mona atongeria ba bikibiki ntereti ya kithe Tigania West bameneretie kare bakiolontera kiara kambunire ikweya na bikibiki tia marando bakiwa no kwithire no bobongwa bakuthia tamatini irenge na utia tulusete ana baile kukolokera ainyangia baraba kuya bikibiki muno bikibiki tukoya tia marando bikibiki njaro utenkanja ati anto baba kuya bikibiki na anto baba chikara traki ke kambune cio tunenkera nonto te muntu mba kuya from nowhere amena traki reke bikibiki batu to kwanda kumenya etha muinjura to kobethakia bikibiki etha no tuturakia etha turaira mbere nonto tote kumenya siri uto tachi wata sawa na to nororo muno tutaya vijana wandrogo tebwa na ito igororo sana no torera mwana kurare munini mai makosa sana itukoromba thirikari Burundi tukarie nonto
tunyete ata tukwakia muno baba inge twanatha yile kumania nonto bone ndei barombete thirikari ya kaunti Meru tiera kambuni ni kwebeluo buru na rankroki barombete gavana Kiraito Murungi otiera sakwe bikibikira ya ruorirwe netengero milioni 17 ne kuritethwa ngui kenda bomba koyoka kia bikibiki tia mikobo kuo antwara bakua bakaithira bagi kwa beno karia bakwana register SACCOs na inkomo banete ogikinene na activate SACCOs ni kenda batue antoba bikibiki tokaraga kwa ya marandro kira antoba kwa ya na marandro tokara ya antoba la ikipia toya sako bikibiki tia marandro tokoya kithikare to account iwatandite na national government nikenda tukomba kwitha tune na security ya kwana kwe nyuma baweta sipaki anga sipaki ire twate nimbi turaki uyo ni kuwata muntu endera atirite bikibiki endu mwambaiya ite kuwatikana buru niromba ngavana na thirikari yengie bikibiki ichoke ruterene rwa thirikari toya ekuo bakina chief akina chap chief bakethira ibo bakwingana bikibiki ikawatwa ya ikuara kwagirite antu atwingana wabone amba atongeria baraba kunganete na karinture netia karie mathikoni anthakai arion kathemo ninio gavana Lucent Otio na manager CDF Ezron Mageria ibarombete rwangiro karioti ronto boibo kuthiatirwa mwanka muthia amanto ya ya wethero investigations ikenda inyatwe ana beto bakarita ngwe bena peace bakarita ngwe batekukira kwithira itendo ya keke kubithika muntu akienda agantu kanini onto abikibiki kana gintu kingi akarita moyo muntu no ntu bagintu kiu imakosa na no mwanka to hakikishe mantu yote chokreka kairi kuringana na Lucy abengi bona siasa bakona beyite yantu mantu ne yakuromba siasa bangi bakayana manjenda yo temwe to weta mathikone to kona antu bakirwamia siasa baibaira bona bo itombwire atire eitare nya batwe nonto muntu naika kwa akikwa nkoro ewe eikwe kiringika katurire na baraba kurira katubengire na njira ya heshima na twithire twina ngwataniro muthia etithia bikibiki barombi kwithira baikarania na baimenyere muno igitenere makarika ya itete na mbere kuongeleka tukaranieni twetuingwa weta muntu ukamata mathayara ya injury time anero imbeshiro kona kwina weru na kinya muthanya ugakwithira wakamata muntu kamata muntu ro kumenya no kamatite wagakona no kundrauti sambonde tafadhali muntu wa mukamata nkiripotera Wero TV kuma Tiania mbita wa mukiri wa methika ni kuma kiriro gono rone otukuona kanyaga kunogoka ugeta kuraja nsokerete na nteto nkuruki